Bakunzi bacu ba televiziyo Umurete, tubanje kubasuhuza twifuza amahoro y'Imana. Buri munsi twateguriye amakuru y'imikino, amakuru ya siporo, amakuru ya politiki ndetse n'amakuru ajyanye n'umutekano. Dore rero ku makuru y'umutekano, tuzi ko IGP Dani Munyuza yasuye abapolisi bari mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Amajyepfo, kandi tubagezaho ko hasohotse ingengabihe ya Afrobasket 2021, kandi tubagezaho kandi amakuru ya politiki ko urwego ikigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa ko cyamaganye amakuru atangazwa n'ikinyamakuru cya New York Times kivuga ko Rusesabagina afashwe nabi. Iki kigo cyamaganye amakuru gitangaza ko Rusesabagina afashwe neza nk'andi bagororwa. Dore rero ku makuru y'imikino kuri uyu munsi, nyuma yo kumenya ko amakipe 16 azakina irushanwa rya Afrobasket 2021, ingengabihe y'imikino izabera muri Kigali Arena nayo yamaze kumenyekana. Ni imikino biteganyijwe ko izatangira tariki ya 24 Kanama 2021 igasozwa ku itariki 5 Nzeri 2021. Kandi harimo muri amakipe ari mu matsinda ane, aho itsinda A ririmo igihugu u Rwanda, DRC cyangwa se Congo, hakabamo Angola, hakabamo Guinea Equatoriale ya gatatu. Itsinda B ririmo Tunisia, Centrafrica, Egypt na Guinea. Itsinda C ririmo Nigeria, Cote d'Ivoire na Kenya na Mali. Hanyuma itsinda rya kane ririmo Senegal, Cameroon, South Sudan na Guinea Equatoriale kabiri. Twihuse rero mu makuru ajyanye n'umutekano, nk'uko kuri uyu munsi polisi y'u Rwanda yerekanye abantu 20 barenze ku mabwiriza, aho 16 bafashwe batwaye ibinyabiziga banyoye ibisindisha, naho abandi 4 bafashwe barengeje amasaha yo kuba bageze mu rugo bafite ibyangombwa byo kwa muganga by'impimbano, ndetse kandi bari bafite inyemezabwishyu y'imiti y'impimbano. Kandi mu yandi makuru ni uko polisi y'u Rwanda yeretse itangazamakuru abantu 4 bafashwe bafatanywe impapuro mpimbano zo kwa muganga zirimo kwifashishwa mu kugaragaza ko hari ubu polisi yarenganyije. Kandi andi makuru ni uko umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP Dani Munyuza yasuye abapolisi b'u Rwanda bari mu butumwa bw'amahoro, mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bugamije kubungabunga amahoro mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Hanyuma mu nkuru ya politiki, leta y'u Rwanda yatangaza ko amakuru avuga kuri Rusesabagina atariyo, ko nk'uko tubikesha ikigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa Rwanda Correction Service, aho umuvugizi wacyo yatangaje ko Rusesabagina afashwe neza nk'abandi bagororwa nk'uko bisanzwe, kandi ahabwa buri kimwe cyose, ahabwa ubuvuzi, ibiryo n'ibiribwa n'izindi serivisi zose akeneye. Ni mu nkuru rero irambuye ikurikira. Kuri uyu munsi kandi u Rwanda rwamaganiye ibyo kwicisha inzara Rusesabagina byakwirakwijwe na The New York Times. Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa Rwanda Correction Services cyangwa se RCC mu magambo ahinnye y'Icyongereza, kuri uyu wa gatandatu rwanyomoje amakuru ko Paul Rusesabagina yaba ari kwicishwa inzara muri gereza ya Nyarugenge no
kutemererwa kubonana na muganga. Ni amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru The New York Times kimaze igihe gisohora inkuru zisa n'izigamije guharabika isura y'u Rwanda, by'umwihariko ku kibazo cya Paul Rusesabagina ukurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba. Inkuru y'icyo kinyamakuru yasohotse kuri uyu wa gatandatu yavugaga ko umuryango wa Rusesabagina yawumenyesheje ko agiye guhagarikirwa ibiribwa, amazi n'imiti yahabwaga. Mu nkuru ntabwo hagaragazwa ikigomba gushingirwaho Rusesabagina yimwa amafunguro n'imiti. Umunyamakuru Abdulatif Dahir nta nubwo yigeze atera intambwe ngo yegere cyangwa se abaze inzego bireba mu Rwanda ngo zibitangazeho ubusobanuro cyangwa se zibijyanye na mbere yo gusohora iyo nkuru. Rwanda Correctional Service ibinyujije ku rubuga rwayo rwa Twitter yamaganye ayo makuru y'ibihuha kuri Rusesabagina. Iki kigo kandi kivuga ko atigeze yimwa ibiribwa cyangwa imiti. Urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda rufata imfungwa n'abagororwa bose kimwe kandi rwita ku bakeneye kwitabwaho byihariye. Ku kibazo cya Paul Rusesabagina ahubwo yoherezwaga muri gereza ya Nyarugenge yahawe icyumba cyahariwe n'amafunguro yihariye. Mu minsi ishize yashyizwe mu cyumba kirimo izindi mfungwa nyuma yo kwinubira icyo yise gufungirwa mu kato. Ibi bintu bitaba mu magereza yo mu Rwanda. Kuri ubu ahabwa ifunguro rimwe nk'iry'izindi mfungwa kandi abonana na muganga igihe cyose abikeneye nk'uko byari bimeze na mbere. Rusesabagina uri imbere y'ubutabera bw'u Rwanda aregwa ibyaha 9 birimo kurema umutwe w'ingabo utemewe, kuba mu mutwe w'iterabwoba, gutera inkunga iterabwoba, ubwicanyi n'igikorwa cy'iterabwoba, itwarwa ry'umuntu ritemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba no kwiba hakoreshejwe intwaro nk'igikorwa cy'iterabwoba. Ikinyamakuru New York Times, umusangirangendo w'umuryango wa Rusesabagina. Mu mboni z'ibinyamakuru byinshi byo mu burengerazuba usanga u Rwanda rugaragazwa nk'igihugu kitagira akeza kakirangwaho. N'ibyiza u Rwanda rwagezeho. Abanyamakuru bo mu burengerazuba usanga banabyibunza kandi batanashaka kugira ibyo bitangazaho. Akenshi usanga ari ba bandi bataha ubukwe baje gutara imishono. The New York Times ni kimwe muri byo. Hashize igihe isohora inkuru ziteye kwibaza ku Rwanda ndetse rimwe na rimwe zakitwa nk'ubushotoranyi. Cyageze ku kibazo cya Rusesabagina ho isya itanzitse. Iki kinyamakuru kiri mu bya mbere bike ku isi byabashije kuvugana na Rusesabagina akigezwa mu Rwanda muri Nzeri 2020. Mu byo bavuganye icyo gihe, we ubwe yivugiye neza ko afashwe neza. Inkuru ya New York Times yasohotse kuri tariki ya 18 Nzeri 2020. Rusesabagina wari ukiri mu maboko y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yagize ati: "Yego, nyuma y'iyo minsi 3 nafashwe neza cyane, nta kintu na kimwe nanenga kugeza ubu. Nyiga ibyo buri munyarwanda wese arya, mpabwa buri kimwe cyose nshatse. Ubwo rero mfashwe kimwe nk'undi munyarwanda wese." Umuntu yakwibaza uburyo Rusesabagina yaba yarafashwe neza kandi ari muri kasho, yagera muri gereza akaba ariho afatwa nabi kurushaho. Iki kigaragaza ko inkuru ya New York Times igamije guteza byacitse. Ni uburyo ishimangirwa ko agiye guhagarikirwa amafunguro, amazi n'imiti. Ni mu gihe bizwi neza ko umuntu abeshwaho n'ibiryo. U Rwanda rufite inyungu ki mu kwima umuntu ibiryo cyangwa imiti
kandi ari na kimwe mu mahame y'uburenganzira bwa muntu. Mu mahame agenga umwuga w'itangazamakuru, ubusanzwe inkuru ivuzwe ku mpande ebyiri zitumva ibintu kimwe, buri ruhande ruhabwa umwanya rukagira icyo ruyivugaho. Mu nkuru ya The New York Times nta na hamwe bigeze bavugisha guverinoma y'u Rwanda kuri ibyo birego by'umuryango wa Rusesabagina ngo wenda yange kugira icyo bitangazaho ariko yabimenye, cyangwa se ngo begere Rusesabagina wenda yange kugira icyo abitangazaho ariko yabimenye. Ni imikorere y'abanyamakuru bo mu biro armchair journalists bicara bakandika amabwire gusa nta kugenzura ukuri na guke mu byo babwiwe, cyangwa se biyererutsa bavangemo ukuri guke babaze impande bireba. Mu nkuru hagaragara ko umunyamategeko wa Rusesabagina n'umuryango we bagerageje kujya kumusura mu mpera z'iki cyumweru ntibabashe kumugeraho. Umuntu aha yakibaza uburyo nyiri ugufungwa yamenyesheje ko agiye guhagarikirwa imiti, amazi n'ibiribwa kandi bataramugezeho. Icyakora ku bamaze iminsi bakurikirana hafi ibya New York Times mu Rwanda, nta gitangaza kirimo. Igitangazamakuru kuva Rusesabagina yafatwa cyakomeje kumubogamiraho bidasanzwe, kimwerekana nk'intwari ngo yarokoye amagana muri Jenoside yakorewe Abatutsi, inkuru itavugana na rumwe n'abitirirwa ko barokowe kuko bemeza ko babanzaga kwishyura kugira ngo bahabwe ubuhungiro muri hoteli de Mille Collines Rusesabagina yacungaga. Urebye usanga ntacyo icyo kinyamakuru kibivuga ku baturage ba Nyabimata n'ahandi ibitero by'umutwe w'iterabwoba rya FLN byagabwe bigahitana inzirakarengane z'abaturage cyangwa se n'ibindi byaha ushinjwa aregwa. Ikindi kigaragara, New York Times iri mu murongo uhishe wo gufasha umuryango wa Rusesabagina gukomeza guharabika u Rwanda no kwereka amahanga ko adafashwe neza. Umuntu yavuga ko ibya New York Times n'umuryango wa Rusesabagina ari bimwe by'ushaka kukurya atabura imboga agukoza. Kuva Rusesabagina yatabwa muri yombi muri Kamena 2020, aho mu muryango we bagerageje kweza no gusibanganya ibyaha akurikiranyweho. Mu bigereranyo bagiye gukoresha uburyo bwose bafitiye ubushobozi, burimo no gukorana n'ibinyamakuru bikomeye bisanganywe n'umurongo wo kugaragaza nabi isura y'u Rwanda. Umuryango wabanje kuvuga ko Rusesabagina yakorewe iyicarubozo. The New York Times iri mu bamugezeho bwa mbere akigera mu Rwanda, kandi ibyo by'iyicarubozo ntabyo yababwiye, nta naho mu nkuru yabo bagaragaje ko wenda bamusanganye ibikomere cyangwa ihungabana. Nyamara inkuru bakomeje kugenda bamwandikaho zimugaragaza nk'inzirakarengane. Umuryango wa Rusesabagina ahanini ubigizemo uruhare n'umukobwa we Carine Kanimba wakomeje kwiruka mu bihugu by'u Burayi na Amerika ushaka uburyo ifungwa ndetse no kugezwa imbere y'ubutabera kwa Rusesabagina byaburizwamo, ndetse byaba na ngombwa leta y'u Rwanda ikaba yashyirwaho igitugu. Carine Kanimba yageze n'aho anenga imyitwarire y'Ububiligi nk'igihugu cya kabiri cya se, aho yibazaga icyo kuba se afite ubwenegihugu bw'iki gihugu bimumariye mu gihe kidashobora kumukurikirana ngo arekurwe. Ibi byose byakorwaga n'umuryango wa Rusesabagina
ushaka ko leta y'u Rwanda ishyirwaho igitutu n'amahanga ikamurekura. Gusa ntibyabahiriye kuko u Rwanda rutasibye kugaragaza ko ikibazo cye kiri mu rukiko. Hakwiye gutekerezwa n'umwanzuro ruzagifataho. Uwanditse iyi nkuru ihimba imibereho itari iya Rusesabagina ni Umunyakenya ufite inkomoko muri Somalia, Abdulatif Dahir, ushinzwe akarere ka Afurika y'Iburasirazuba muri The New York Times kuva muri 2019. Iyi nkuru kandi twagezagaho tuyikesha ikinyamakuru Igihe, kandi turashimira mwe mwese mwakomeje kubana natwe, mwakurikiye iki kiganiro ndetse mwakurikiye n'aya makuru yose, ndetse n'abatarakora subscribe ku Umwete TV kugira ngo barusheho kumenya amakuru agezweho kandi amakuru yizewe. Ubwo rero mukomeze gukora subscribe, like na share na comment kugira ngo mubashe kutubwira ibitagenda neza cyangwa se ibyo twahindura kugira ngo televiziyo yanyu ikomeze kubagezaho ibiganiro byiza, amakuru agezweho kandi yizewe. Ciao, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibane namwe.